bandera bayo Mazani baya maene bale no mogoko Mazani baya maene bale no mogoko Manazungusi maene tole no mogoko Manazungusi maene tole no mogoko Chuchu nyandaga maene bale no mogoko Chuchu nyandaga maene bale no mogoko Daujo siema maene bale no mogoko Chuchu bugesi maene bale no mogoko Ichu nyanenga maene bale no mogoko Ichu nyanenga maene bale no mogoko RERO-GAKOROMONI asa magazeti kwa Kenya weka jinsi jesiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye RERO-GAKOROMONI asa magazeti kwa Kenya weka jinsi jesiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye RERO-GAKOROMONI asa magazeti kwa Kenya weka jinsi jesiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye RERO-GAKOROMONI asa magazeti kama gusikisi ya fam station yona mbe masoko sema ukomanya nabo goko okay nebiro bunebi nekero tuwe bangire bo ikera nugo komanya yaire chinguru mana sama gazeti yeli tukuri rero nabura botambe ekenege kosie kigima kyomoro bari Mominchori mime kama gusikisi ya fam nchenkoro kwa du omonyakero na nje liga 002 mugaka askofu mkuu senior Dr. Professor Silvanus Mamioro kigure 2022 kiomosacha Chenkoro kwa Lenah Moranchinga liga 003. Habari ya asubuhi. Nzuri tu. Smile yako nzuri leo vipi? Haya kwanga hivi. Leo ndo nimeona. Sasa this is a different day. Kubarikiwa tu. Anyway ngaki weekend ya Yarenge. Weekend ilikuwa safi, nilikuwa hapa kazini. Kufuatilia mambo ya siasa. Vya sana. Sogoro. Mosacha. Ngaki weekend ya Yarenge. Weekend Yarenge gwero. Lakini nara. Kosenja abu ate form. Nara genda gusuga. Okay. Nagenda gorarige bintu byane bunambi manyeta. Lakini weekend Yarenge vere gwero. Yasawa itonomuya. Yesu numuyaye. Alright, amwanjo motegerere buna botambenje kwa ne bwate gazeti ya Taifa leo yitariki 15 na Momutinyo 5 mwaka w'ikiri 2022 lituko lye Jumatatu Men Crash Monday. Soko kwa mwanchumo ligere lino matagarari mbwate gazeti ya The Daily Nation buna duati ekira gotaya bachi tariki 15 na Momutinyo yo oga 5. Mangana iro bolitomono du asa gazeti ya The Daily Nation no gochorwa ko mosikeri RIGATHI GACHAGUA omobunge bwensemo ya matira ko bomokonyi bomusiki William RUTO asobochorio bonene bogocha asobo moboria bwa Kenya kwanza. Watikana na UCS achintindi chabere chiko rutwanene kurwa sobo mobwazimio la umoja abande bagoteba RIGATHI ta konyara Yeli kabere bagoteba RIGATHI ningabwatene ndiye neki nekibo kurumia seke gambero bako boli ine bagoche kubwaterana na RUTO kere kunyuro buna musike RUTO na bwate scandals kurumagega no nyembona sobora ibunare deputy batebe kanere chinkumango tebe kana chirena deputy president na bwate some scandals bagoteba ababere baise kubwaterana ngaibara chikoira ense ya Kenya buna abarai namutegerete RIGATHI GACHAGUA mubunge bwe constituency ya Mathira kero kenda boli tiguri boli nga kero kende ebinambire bimubwaterana tibire aseke gambero bitarahera go ikabono nga kibira chikoba ekera choli ko running mate ya William RUTO atabete nga kuna mambo mengine kuna mambo mengine uliona Uhuru Kenyatta the president of the Republic of Kenya and deputy ya William RUTO mba lenga ICC lakini saa hii si ni rais na naibu so hata mimi itakuwa hivyo ni siasa tu wanasema ni siasa lakini ni Kenya yetu hii tima itiko sekero kende omochando nga yogo chobera gosene bigambero byeito kero kende bikwera yora gosene bo saidi bo kobora I don't know but number 1
the judiciary system yitongo teba bali ne ichiro no bokumurumi mna bona bana chibi na mna said chitembwe na bande bagotebekana gutwara scandals cyoko yegwa maki kwa rochi Mike Songo akoleta video kabisa kubeke video yo muwakili usio muna chibi na yani omonene usikire kubeka buna atageteri yake onye kiruma Lenah then ni aibu kubwa. Inaweza kuwa kweli kwa sababu nonyana abakenya nkolera bali na natieto muwakili getankonyaga sababu gosenki kuna chibi ranera gasabaye gosenki bono gwasangia at the end of the day the judiciary system tera kolega sibune gwanerete yagera n'abakenya babasako mugusi atebete tiango tebie mibayene bere getutu kere maiso na nyasi ere matoko gukwana kwana make akinare kuburi naki bono GACHAGUA kerago tebanga ICC mbare ngorore bina yes igo Kenya gatoko gamberwa n'abantu babwate bina ni swali muhimu sana libwana tobori kega judiciary yes ikegera nabo bwate bumanyi onye babwata momoche na onye basoere tu ngikerete bakaiguri bakaba cleared that's egina kintu tokanyete Lenah torego se Mike Mbuvi Songo ngo bare cleared kogenda korigia ikero kibugabana ime county ya Mombasa. Anyway, tusubiri tuone. Orobotirwa GACHAGUA ronyore page ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na ya sita ya gazeti ya The Daily Nation irengani yue ya irobolito mono sana ekerobo igo bagoteba na RIGATHI in as much as nabwata mangana ya mubwateraneti gato ikaranse tuligereri mangana kiama yago chakolenta sobo mabwa Kenya kwanza ndio number 1 gare mobilizer number 1 bagoteba na tiereti gusana senge njono arenga sa serikali yo musike moi. Another thing akatieri kwa kesiasa omaite nakorete political science. Yes, ku University of Nairobi. Another thing nakorete fasihi. Another thing yes another thing GACHAGUA nabete omokonyi okibinafsi bumuraibu ensebo o Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. So osakurigirira historia RIGATHI GACHAGUA tari monto obwate profile nene ya siasa ikiagire birugo byani gobyanga nabete bako dio by the way RIGATHI GACHAGUA mpaka bunaje ko mubunge bwe constituency ya Mathira. Anyway nabo kwemanya seji page chonsi as a headline ya gazeti ya Taifa Leo, RUTO acheza pata potea. RUTO acheza pata potea. Aiga bagukwanira omubunge bwe constituency ya Mathira omoske RIGATHI GACHAGUA abange bagotebanga tabuati kumanywa konene tamanyiribu ye imense ya Kenya tabuati that national image yoko manyekana ototarika soyole gachorwa aiga gukwanira bale RIGATHI GACHAGUA bagoteba bado nabwate ebina bimubwateraniti aseke gambero bono liswali neli ine na chikonyara emiremo yokobo mokonyi William RUTO na komokorere campaign eyira arete chikura kurwa central na bakonya ile kirenga kire na bakonya tali maswali nada demungiraneli tagete kurwe gento kiagera nateba noroje Daudi kerare gochoru karati kama ngana Daudi igarenge korisi arati kama ngana Daudi we talking of RIGATHI GACHAGUA abantu bakamushiki Kithure Kindiki ororekanire gukora imirimo menene asomo bwa Kenya kwanza lakini tarachoro koba running mate ya William RUTO bakuri ngeke kero kende ngechikolete kero kende mbe ime ya Kenya kwanza ikera kende irachikolete mu chando ase William RUTO konyoro bora ibwense ya Kenya yes bono mwakorereki mwamutigire tigai chato taibuna atagete tomotebi na anasema leo anakutana nao sisemi kitu umwancho motegereria soroboti oruo asubu agari na sobo ime na siasa chia Kenya kwanza na buna bamachorete running metiri tukoli igoro oyole RIGATHI GACHAGUA mubunge wa Mathira na orora sepechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo. Gazeti ya Daily Nation page ya gatano na kabere umosikia Raila Odinga yoro muraibu kiama kia ODM na endo muraibu bomo bwa Azimio One Kenya Coalition lero asama gacho KCC muchimo neno Nairobi mwanchumo tegera liko chakera chinsange isano iga na chikoralia oyora chikoba omokonyo ya soba cholibogocha du ego tebekana una wale wandani bali imebono bagata information bagota na mali tari atatu Raila etune panel kati ya Bonkalonzo
Martha Karua na Peter Kenneth aba batatu but rende as we speak yes abamo kema kia wiper ekira so abamo bwa kiarengo abamo bwa One Kenya ndio wana kinasema wanataka kujitoa wanataka kujitoa korua so abamo abagota na ebwa abasaineti bakorete coalition Mominchori chiko it is null and void wana ranko enda baraseke gambero barabi basaineti barabuo inki bago saineti ndo maete kirimo Mominchori chiko they didn't know probably I don't know they didn't know lakini rende ngogenda baraseke gambero yes igo baise kogenda meaning itubwate balieta gutigara narenga Peter Kenneth na Martha Karua but believe you me the president of the Republic of Kenya His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta neruwa the chinguru choko cha running mate ya Raila Odinga believe you me na hande abachanganusi gose abeli ba mangana siasa iko bagotebanga esago chance bono iga the president himself Uhuru Kenyatta abwato ke Raila Odinga na bera baisa koba omoyle bwisa bali yakora kogenda State House obuchi na ndete konyarekana nanje dingamine digentekyo we have seen Raila fight all through no ni siasa yes amefight amefanya nini amefanya nini amekuwa ndio amefight nakubaliana nganjerede naye 100% Lenah Raila Odinga is a bullfighter otemiro rwanire lakini ane Biblia ko tebanga omoeli bwegento igoro ibwengencho kobomo chakanoye sina neno kwa maoni yangu du Kalonzo tiga nkibano bakona kumwebereli tiga enda sengencho natakete kolengana na political parties tribunal bagoteba iga disciplinary tribunal bagotebanga onye goigete go sign agreement na gosoa sobomo either bwa Kenya kwanza goze bwa azimio la umoja wa Kenya goika oganyemeti enyi 6 ne 3 gojibosio that is 6 before election and 3 after election. You got 2023 March. Kalonzo Musyoka ndiye ajiondoe ndani ya azimio la umoja wa Kenya. Atakuwa vibaya sana. Jigorolekana moyete. I'm not campaigning for Martha but rene watebande kwa maoni yangu. Raila ndiye kichinzia. Elinda anywa tu ale chinguru. Martha Karua is best suited. Okay. Number 1, she's a woman. Ndiyo. We've been craving for a woman leader. At least naonyene se position yeyu. Yes. Naenda number 2, Martha is a cool lady. She's a debater. Umuntu naenda obere kako kwane kasokurwanirira amangana y'Abakenya. Ase Martha Karua. Number 1 obere number 1. Utabwati mangana siasa choko. Nara nkoyo mugano mokeo Martha Karua kero tokwenda bwango. Martha Karua obere mu bunge bwa constituency ya Gichugu. Number 2 obere omo waziri wa mangana yelichika iga Kenya. Constitutional affairs. Number 3 amewahi vae kama Number 3 Martha Karua no muraiwe kama kiana Kenya. Otemire konie kama kiana Kenya erebweka kugiyekire ko countrywide. So Martha Karua as a national figure number 1. Ligere ya Peter Kenneth obero mu bunge bwa constituency ya Gatanga. Okorire mirememi ya sana. Kolengana no gutumeka chibesi ya CDF. Peter Kenneth na abwatu mugano kwa se constituency yae lakini asa mangana national figure hajamfikia Martha Karua. Stephen Kalonzo Musyoka no murai weke ama kia wiper obeire vice president yense ya Kenya at the same time Stephen Kalonzo Musyoka or na hali national figure as in compared to Martha Karua. So kwangu mimi ukiniuliza kiumaarufu nationally Stephen Kalonzo nampatia number 1 afuate na Martha Karua then Peter Kenneth. Sababu zangu chinkwara Martha Karua number 1. Ndio. Kalonzo kurwa sawa bomo bwa azimio la umoja. Amekuwa kienda likako ni bomo bwa azimio la umoja. Hii ni maoni yangu. Likako ni bomo bwa azimio la umoja. Ikako kaenda kwa campaign ile ya goba deputy. But Martha Karua has been selling the agenda of one azimio la umoja. But toweze kueba politics is all about self-interest. No. It's all about self-interest. So long as so ila soko kuata na na ndo okire. So long as so ila soko kuata na. Yes. Lakini nende tuambiane ukweli. Kalonzo Musyoka tabugatia sagochia idizaida ngoje oyo gochoriko be running mate ya Raila Odinga washirikiane Martha Karua na mugwete kera kwande from the beginning hata inchorwa running mate ya Raila Odinga tinchorwa I have to campaign for Raila Odinga. That is the spirit we need. Of course. Lakini what about self interest?
Don't forget. Sawa. Anyway, tutangoja leo epeje yu ya tusubiri gatano tuone. kabere nere bwata mangana yugoro yogochoro kumosike kumokonyi bumuraibwe nsase obomo bwazimio ase page ya gatatu Lenah nibwa to robot role very very sensitive. Actually ntobwate abakenya abange sana like 3 million balikonye batara na cheki nekero nation media bakora survey yabo go research bakanyoranga Raila Odinga na William Ruto nigo bale makali 42% each igonga chikure cyari gwakwa by the time bakolete research yabo igama berera arengaine buna gwakora igo igonzora konyora murai yes igwakora biasa it's a very good indication bono bakotebanga abakenya balikonye batara na cheki na zaidi ya milioni 3 nigo bagotebanga umurai baratake number 1 uyo korosi uchumi ebintu bigwa maguri oine ero murai hata mimi hivyo ndivyo nataka na bote tengeje iyo na ndebo ngoteba balenga actually mbatagete umonto urachikurigereria nga kichigas chigotoka miense ya Kenya ngati ebintu binde binge omokurumi nabo bono gochia gosiri obokurumi muchumi mayekoba uchumi teko mate bokurumi boreo yes so mangana uchumi koba bokurumi koboro another story era sepechi ya gatatu line ogenda sepechi ende omosori monne bwe serikali DPP no Nurdin Haji otebire gento kegochia kia rayoria ebina anene mono biri bwaterentie abanyanyimbo no kogosereria abasaidi na na kero kende agotebanga oko yugo kwa bombochu obunta mayitinga no bwaki lakini agotebanga omochando no ringa aba bali abakurwa boroni go bakogosererwa wakwanire igona inyoire Rigathi Gachagua nabuletigwe agatana system yaitu ya Kenya ya judiciary igotebana you are not guilty until proven guilty yes akamana goteba bagosoa sobo gambiera na deputy William Ruto yes igo bagochi kuhakikisha na mtu akienda kushikwa na baskari bajire mwaudu ko kobwata igo there is all evidences ina no koreta momocha yugo basoereire naro wana rago teba baskari ya misini wate mwae bakamobwata for accusations chitarengo ngo boliga du yes isa goteba na bono nkuliki kunda na baskari na korere gento gete alafu tebe kana na they are buying time ntigirenje ntigirengo tara bunanta gete alafu nkuliki baro bosaidi obo si mimi nitahonga ma witnesses pale matavi wewe nimekupea 10,000 wewe nimekupea 1000 ngapi hii kesi nyamazia lakini hivyo nitakuwa ni kesi ngapi tumeona bona Mike Songe kerako iro for example I'm sorry Mike Songe kerako iro ago kerako tebe ngo tumike chibesa bobe Nairobi obeiro mokurumi Nairobi so kurumire chibesa county assembly egaka chikura bakamo impeach waka senate yo Kenya ne iliamua so hakuna evidence evidence lakini saa hii asi yako free and by the way he's going to vibe on governor sin Mombasa County lituko ligoro kwa somo mwanchu montegereri no murigererie page 13 ya gazeti ya The Daily Nation lituko ligoro musike Raila Odinga karenge Nairobi kamukunji akatanenya barai akata bara mashujaa baye chishujaa tiaye county ya Nairobi mmoja wao alikuwa mbaya na wania Paul Kapigate yes akatene ni Paul Kapigate akamana gotabona okay tinta ketiko tumia mangana mo sikeraila atumegete ya tani ngukut kiganyora na biake akatemo yo na vega tu no monte que te matale ngikonyara na akibwa to kagati lakini kwa sinyire ngendo unatoka adora so akataona bono ochire naenda kokoraki kwetana na Mombasa arongi akale koligia at this time abantu ba UDA mbatageti Sonko in Mombasa abantu ba Azimio mbatageti Sonko in Mombasa sasa Mombasa nani Sonko afanyaje lakini kumbuka Ono naende swali ndiri kwa boli kigera naende twangu kwanda mangana ichi gazeti ekera asale ti Nairobi kwani gali anono hata chikosari Mombasa ngaki kishwali so tigatoganye tuigu number 1 go senabe cleared uchikoliye kero ikibo governor Mombasa number 2 torero go saba Mombasa ngaba mwa chikuramba muamini kera bago tabange meli yaye no ere Mombasa nani alienda wapi mwenzake wa kumpichiwa wa Ferdinand wa Ititu alienda wapi Ititu yuko Kiambu yuko Kiambu anajipanga bado acha tungoje wakikuwa cleared then itamaanisha kuna shida hii Kenya yetu kabisa because on what grounds do you clear them sure upande
Okay, ase pechi ya kane gazeti ya Taifa Leo mwacho motegereri ababunge bono nigo baganeriwe gochia gwanchera na ebe omuswada olibo gochikomenta tax asamangana echisigara ekerori tuko ngaderi tuko liankyo kamati eliye bunge barachikogenda bosibwe bunge elinde koira omuswada oye kamati eliye bunge kora wono mo Women Republic County ya Homa Bay omuswati Gladys Wanga. At the same time bono ababwatani balie ba Musalia Mudavadi nekema kya ANC nabo igo Moses Masika Wetangula nekema kya ya Ford Kenya nigo babegereire ase ogotachorwa kwabo koba eidoyo mo kobe running mate lakini batabire nga chire chiri balierwa na agreement no kuigwana na kwabo gatie kema kya UDA ANC na Ford Kenya Western nimba chikonyoraga ilikuwa na narenga kubwati igoro na Gachagua chore tuwe gochia kwa bomo konji bomo sike RUTO. Yes. Kara Musa Mudavadi na Wetangula batenete gukwana. Yani yani baroseta sana. Kizure Kindiki sikumuona. Alienda wapi? Professor. Hakuja. Arabati yorurwa Kindiki asome page ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation after tuwa iromo gano buna chinchera batu megatako chora Gachagua chisababu ruta ruete chiko chora Gachagua by the way chisoma se gazeti ya The Daily Nation ya page ya gatatu page ya gatano itukolia rero Kiture Kindiki museneta we county ya Tarakaniti nkoge ndale gukwana nabantu baye abatebati nkuchiale ko ba the way forward unyore du Kiture Kindiki konyorora liri kuchikobolia bu governor igaro mu senator as now konyorora liri kuchikobolia bu governor bwa Tarakaniti Ruto akagenda ororo agateba to mu muroyo tuchikokora nereme emeremo bali baganja ngarora Kiture ono sainga yako chakira ngarora Kiture Kindiki ulingire shati kabisa pegete time ya ini kama du ini kama ni kama udate na mtu tu ya kwambia atakoa ni kama upate msichana omoira omosomi university itukuli yo graduate obangende na bayuli mogende onyoreka kia nani wewe utajua the pain no mo ndago 5 years yako tayiko konyomari amana gocha konyoma monga unga yugo chakera haki ona sainga Kiture Kindiki yako chakera ngumu sana bantu baje bagote babono tigaburi bukaba yes batevira enchu totevi gyote keteto yes tukupatie lakini nene ngabamo kale Kenya kwanza walikataa wakasema sisi Raila tosha walisema hivyo sisemi kitu timatiko sento tigana na magana siasa kenso asipichi ya gatani gazeti ya Taifa Leo ekyombekelia gie koni ya chinyeke cyo gusumeka na getenereta ma oboni bw'ichinyeke cyo National Cereals and Produce Board bono niko batebirenga obuoyo bwabolire Kenya serikali njaru obuoyo by the way boko ni 1950 ili bwa ya muchimiki na 50 lakini the same obuoyo obwo boko ni 7200 asejiduke chichinde bono obuoyo bomboyo bago tumi obuoyo bw'ejambe no bw'echingoko no bw'echimbori pechi ya gatano ni watu roboti rosenchira yobo you know that is a serious issue yes one NCDB abange ometemba simekete abande bagasimeka batabwati obuoyo batagete kokoro no top dressing enjara nere gojubusia no somo roboti rumo cyo motegereria se epechi ya gatani gazeti ya Taifa Leo na boku manyinga obuoyo buli omuremi aiwe na serikali bokuru kwa calcium ammonium nitrate CAN bono na bwo botayo kazi ngumu gazeti ya Daily Nation page ya kianda kiombe kia IBC kikyobo choline chimbebe na kyobo choline chimbebe iga Kenya ekegotebana nabo mu Kenya kugenda aligereri gose agochekia gose nole correctly registered kobo mu akichikura bwense ya Kenya nabora kerokende kwa registered kerobo choli bwa bete 2017 ayabono bugete nambi yabire kerogo chikogenda kwake kurota biguwe simpiga kura wa hapa usinyuna kiyokokora kenda o verify rero bona igachikura chitara chaka morobeli yugo chaka mutienyo chitalikinye uraero mutienyo go chitalikibere igento kugenda na kerokyo nechi kebande kiao ugenda wicholine ena mwaka bwo kuiborwa osedu naboko bata 70,000 yante wego raisi 70000 70000 OSMS elinde orore gose nori kirie kobo mwaki chikura bwense ya Kenya nechi nsemo gonderete gwakire kura page ya kiende gazeti ya The Daily Nation actually ase epechi ya gatano goto gazeti ya Taifa Leo orobotindoro kurwa sense ya Sri Lanka asebono omwaziri omonene omoyia achoro kina katabange nse igwikira etere mechande menene gwetani yere bono bamanye gochia konyora obuya
boko gwakero borai bwaye na uchumi kero kende gonchoreria. At the same time omurai bwense America Joe Biden nigo haragire kiara egekoru gikia babanto abantu abamwamu bakwa masasi aseduka ya moime yense yo ya America dagatebanga gente kingeli go chikobakia bado racism tulidhani na yaelire America but inaonekana ni kama ni shida kubwa kwa ni kama bado kuna shida kwa nini chense jisi godu atimaiti Somalia ngokora yale ngobochori ense ya Somalia ilikuwa Sunday sijui iliendaje, sijafuatilia ukweli wa mambo. Na niliona walieka lockdown on Sunday. Sengense yuma itachi ginchiroro na yande na rororo. Na ni mambo mengi walieka lockdown karaba choli bako ba mwanchumo tegali ntobwati ngane yo toko yerentero bukira no aseno nyana mangana ito amayare bosyo. Asa mangana ichi semidu epeji ikomye gazeti ya The Daily Nation. Abantu bagendete gusaba bwatani bose bechisemi bagendete kumurera mu waziri w'echisemi Professor George Magoha ugoche gosoka kurwase egwizare yo the moment ya serikali ya Jubilee kurwaso bogambi abagote bana yabaira ko ngubono go transit goseko abana ba junior high school naki birasi ebiko gendera. So what happens next? What happens next? Tekera bana ba naendena kingotebera du masoma ya CBC kulingana na maoni yangu, niko na maoni mengi kulingana na maoni yangu ekenege ntubane ngikuchakire birasi byense batebe naki tikabona tuchakire ni birasi bibiana asari gutira tari bachakire class 6 bono bagotantania tantanire batebira abana bagokoranga itoko baira birasi mbiyo tahedek ase wizara yechisemi. Safi kabisa ekeroto tumete sono gwate kero togenda sega sero gecho soli naba gosolia hapa sina shida ase ga sero gecho soli naba gosolia timu ya Bandari ya ikolete timu ya Vihiga Bullets chigoli sato ase ligue na Liesagero at the same time Kakamega Homeboys na Tusker FC babwata ine bigoti tumedingora chiko ile ligue ya Kenya Jacob Ongena na chiko tumanyia sinchira yo wikerano. At the same time timu ya Liverpool ambayo imokege kombe kelegia FA ase finali ya gosoriwa ase timu ya Liverpool egotebekana na ndembaligereretie gekombe kelegia English Premier League na boigo UEFA Champions League. Wacha tusubiri tuone itakuwa namna gani. Twende kwa Dondoo. Lakini na intu ase kerabu geitori tukoria igoro magoroba gitoko ereranie meturiro mugako yo mona giteko ererio mugako ndo muturiro gaka insuga iteka meseke gatiaro geraba. Wacha tuingie Dondoo kwa sababu naona muda wetu unatupa kisogo hapa. Twende kwa Dondoo. Leo tunaingia Gakoromone Meru. Gakoromone Meru. So mo seneto yo bobu. Oliagoro tarakanithi. Lakini gete ngoyunga. Meru agoro kwa Meru mo seneta agoro kwa Mythical Inturi. Yes. So ase Dondoo litukolera by the way tokwenda Gakoromone Meru County. By the way omwako yo mona bwatu mwana mumura mwako yo moigo nanyu omete mbabwatu mwana mumura bweka lakini mwana uyu garu mwoba tamaiti gukwana na munyaruka mbali nere gutware miake menge eisaina bwente ko ba people tamanyeti gukwana na munyaruka inani way ekabeterelise akaenda gakwana no musani oyo are nero bwatu munyaruka urenge nero musoku utanya konyora mumura agacha umugako agacha no munyaruko yimbakanka akanyoro mumuro eno ale akamatebe nchugo chakabaira mwaye kamatebe ya kwabeire miake menge nani maite goro muoba na akolete ile people oyo ngaga yabono ndagete po benere igendo ndagete korora na bachokoro njengo gotande bachokoro ndagete korora sobwangu tera manyekana nga umumuro yikabono gosinanje to munyaruko iyo gosta mwanjite lakini siti noda asumubiri kwa mwa komoletera umwana oye gose kumunyomeri umwana oye. It is not in order. It's not in order. Chisigani ne abachi arengororo sokoro chisigani ne abachi arengororo no nyembo na believe njirororo kidogo but initiate umaite do for us to be together kuikatoro sio bwa matenje naye bona tuarentiru onyo twensi ntumanye tikokwana na kingo chaka korosio bwa mato. Sure. Tekoba. Anyway. Tekoba naende bona muna baraba kiriru bonsi. Itakuwa ngumu. Yatokolera bwase tukolera kiara doje gaige biro biko enda sana. Mwacho mutega bakonyora egazeti yo ya Taifa Leo bwe manya yo mona yanda manga sinchira yo wikirano. Nyorere yawo ya The Daily Nation.
At the same time na wote bwate mitandao yaito ya social media Kisi FM 94.1 SML ya Facebook tole live SML ya YouTube na bagoto nyora Kisi FM 94.1 like subscribe na ende share mwancho motegereri. At the same time mwancho murigereria na bagoto nyora SML ya Twitter @Kisi FM SML ya Instagram @Kisi_FM na SML ya TikTok bado tunakipiga tukisonga. Tushaingia TikTok. Yes, TikTok tuko pale jamani. Tuko pale tu. Kali tukoli hangiwe gara to ko rera magazeti nje bro tambengo kwa du omonya kerogo. Chenkoro kola na moranchinga. Zeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakora tu asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakora tu asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakora tu asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakora tu asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti Ayende vidi nyali enamoni kanyamuita Nakie kurweno keje ni bonya iguba miruka Enenyo irumu ganulia mwatoete Ebuna manjamba byabaterete nyumba Aliasiba utirwa Chinza kya mogoro Nakie bagaito mwano inomutani Opendo mwano nyalibo akaraswa Olengo mwano mongaini ya shule Efo mutiri arenge matutu Abana bande bamwabo Balerana magombo Nakie stili nyopenda nyalibo Omwana omuyanya irabu Onyikweta abula James Okindo Kisi Amona mwamuzi Oma Kennedy Omotenyo ikomi nomo Taro 29 Nakie omwaka wili 2001 Yarengeze ye moya mogoroba Chibundu kigo cha nyumba Emioro nebisiri Nakie bagaito mwano inomutangi Ewojimani gasibwa somote Oyunda kabutoro koboro no koboko Amanyinga gaitora Osale runo boruru Nakie amabero mocho nyari Obe gaki amayanda Yare dibikunde nyoni Amona Evan Sinjokutoandu Wakuwa ni umira meme safari Evan Saguna Yamona soko wakonya Abaibi balenga banga Abane iziko balene Naki Bagate byakero motora ranze Monete chibesa chonzi mubwate Openda gacha korona Obo bagate magotama Naki Bakamura samasasi Ayumunga kanyali bole merelia Ayumungina monika le merelia Kukije inwe mutakwete le merelia Chanetina deni Iukina bana bamwa Openda Yasawito na balende Ekera baibi bagen Eze yonze gakulerana Naki Kaminyo kiwanyage kare kabulongi Tianga jaye mobere amanyingoka Anyage tari bagasega Sega gotemba mokonye Naki Bagate bopenda igakwete Evan Simigiro Nyangau Na mama Kea Esther Migiro Akipole Sinabere Waneli Felix Mesa Kauni Munjali kwa makukua ni Otigoi Na Emily Mesa Boiko Mwalimu Julius Yombuipo Gitara
na asholi nyambane nyandoro akinkwanirya bana kuna sheira mora nyambane na Osman nyandoro nyambane ono bamito seye bono na kimono turaeresa yale kichinza nyega chiamambia toko nyole siminga kayo nsongo nokirete ramumanye sare mwaka nyaligo barangiri kujali nyumba mumukwani toko nda ugoya chaya kiremeza lindi toko nywa atantu ajide koyenyo kaliga murabwe karaho